Nabo aciari ba cukuru ya Mwenje kuma Nterechi ya Igamba Ng'ombe ni bakuromba kwagirithwa kwa barabara ya kuma Kianthanga mwanka Mwanjeu iria bakuga ni thina inene kiriana bao ndiria betete cukuru ni bacokete baromba gwakwa kwa ndagata ya muro jumwe juria juriganirite na cukuru bakiuga ndiria kwagia mbura na baba inge batiumbaga gwita cukuru ni bakumeneria atongeria baraba bathuri na kura bakiuga nibo batigukinyaniria wirane bwao kiriakari. Ino nio barabara ira itumagirwo na aritwa ba cukuru ya primary ya Mwenje ndeni ya wadi ya Igamba Ng'ombe baraba umaga Nterechi ya Kianthanga. Barabara ira kuringana na aciari ba cukuru ino ibaraithagia kinyamara kinene nontu bwa kuthuka kwajo. Ngendo inoche kuthi cukuru nkoroki ichigitaragwa imurojo wa mugumba wa Mwenje rira kurete urawingagiria aritwa bagatinda mwitwari uga baeterete roje rukuruka kuma a primary school ya Mwenje primary kokelosikana go connect school yetagwa Kianthanga primary twina problem ene na muno nontu tutiena barabara kuma rira nthe ya ombiro tutire tuona tractor tutulete na thina. Kwa tukenda connect kuma Mwenje primary ikabindi tume Mwenje primary twenda meundu weta waka muteria almost kwale tuwate barabara ere thiete up to Chuka Technical Institute twetie kenda tukinya area ya ewetwa Kianthanga primary. Igerio baikabi kama tagwa kuma nara barabara ni igerio byare mago kinya goko nonto naku barabara nenthoku mono na aciari bao maana go kamata igerio bagekunekagera na meabure rwana rumwe karurega kuthi cukuru rira kwaura na ninge bationaga antu bakubaringia rwana ruyaga rugacokera gaturi kauroni nontu Mwenje urira kurite withagirwo ina rwi runene muno. Bariuga ibatwire kwegwa mawirane makuthondekero barabara ino na nkuruki wakirwa ndagacha muroni ojo mawirane maraba kuga mwankagu matingitwe pato atwirite gatwenjira aya acoka muthomi njoki auga agatuturira etana kinya kagita ka tractor koya gutura nikyo tukuromba ngabana nagerie bura atugwatithaniria barabara nia kuma Kanthanga external koya Mwenje primary school nonto na twana twetura ria Kanthanga sub unit tutithia cukuru tutwinge gatutiraga tugakinya thita mono tarira kwaura ikuwa kwena gutendera kuinge mono kwa utukuromba barabe wabe bagiusikana mantu ma barabara ibagerie bora kombeka itotokobothaitha boya botorothera barabara eno ya Mwenje ende bariromba atongoria bago baraithirie ubatu bobo kenda ngendo inoche cukuru ithiriwa kinyamara itotokothaitha antu baba barugamirite mantu ma barabara itotokobothaitha itotorothera ni barabara na kaingwana beto bakara bwega toma antu bau mwesimiwa pato na ngabana ibagerie guturirikana batuthondekere barabara cia kuthungira cukuru Mwenje na temwe icionthe na mucie wetu twe ing'ara njeru agerie bura kumba guturirikana tukaya gutethio na interview bionthe area yetu kinya na kithomo gigaukira itura riri na kukage na weru na mantu mega makonekana itura riri. Reporter wa Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel.